Kaming tulal dikimi ni i helaya i lengtirama hwan nei tu i kania he i ginger hi aphurom na em chu i hemi ginger mi son noya horticulture ho enkol na noya kan china nia chini in min ti tira pakhat hi i control tan tia chu lei tha te pe in le aka na tu chi sang te i organic damdoi kan ti mai do nem ni kha te ang chi te kha min pe ati hun ko thap te min shila le lampang sai tai ro hi chuan zo pa le lo nei in enkol lem lovin ama le thatna ang khan enkol to paniak in ginger cultivation ma lai mi zo ra matanga kan pi le pu te ponan lo ti to le kan ei zon na pakhat per bu kan chin ba ka chon he lian tham per kan kalpi ni wang sustainable cultivation of ginger ti akha ti akoi mo lu to kha na kin zel lo nei tu ten environment hum hal chunga lo nei dan tha ngel het kan nei the na tura ti ani he ginger mission hi Ministry of Donor ina akalpui afan hoya Mizoram Horticulture Department ina kalpui ani kan lom mai hetiang hi kan state i sarkar kan sia tangin tuna chuan ginger capital of India ti mevin ministry ate porsia talo ni to chuwang chon kan sarkar hian na satakin chanala chuwangin Ministry of Donor ina hetiang taka min lo tui puya ginger cultivation lama ma kan son the na tura hetiang taka ma min lak sakle an social media min pho chwa sak do na wa kan lom man ne na han lom thu kan soyani